Maloi lau mali e aho e ki mo le e tonga ko tonga pe fia ki tali le ki mo tolu ki ho mo u ne ngong mo le o tonga ulua ki mo wa kai ma foki televisione tonga ki he howani. Wakai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Fofo kawa i fale alea ai ngome mi pa fo o ki kapneti mo fofo kakai fo o e taha ki fale alea. Me ai tahi ne princess century ka la to fui peka tuku aho i whaki ne mai mo whao tohi ke ngafa o i whiwhine pe mo i tangata tonga pe heki he ne whamo oni i ngai tohi ne whakatawa atu. Pe a me e tama prinis kala ni tupo to alu ka lala whaki ai ulaki wha ilonga matai tohi i hapia ko ngowe ko hango i whaasinga o i wiki. Ko e wakaine wa eni ki he whakai ki. Na e whawhokawa i he bongponge aho ni he eksea o i whalealea ai ngome mi pa fo o ke ne tika koe minista fo o ke potunga e paanga pe mo e potunga o tanak paanga humai mo e tute pe he foki ke minista o i potunga o ke ngai ngau e whaloto whanua o kau kea me whawhunga kakai fo o ha apai taha wa ki whalealea. Ko la koe whelele iai ai tamatu i ki tupo wono ke hoko a ti ofilosi ti weti koe minista e potunga o e paanga mo e potunga o tanak paanga humai mo e tute ai ne kamata ngawe ia i aho tahawhito e mahina ni. Mo i whawhunga no pele whika ulaki o tonga tapuni no pele vai ke lakanga koe minista potu ngai ke ngai ngau i whalato whanua. Ne kawai pe ki heni mo na whawhua kawai o mo ale whinau koe whawhunga kakai o haapai tahawa ki whalea lea. Ko no pele vai ai sea e komiti kakato i he whalea lea. Ka koe hiko ne hoko ke kapineti ko pawai ke whiri ai sea ki he komiti kakato. Hiri e ni whamo o ne pe ai e se ai whalealea no pere whawhanua mo e ki pale mia onra polua kawa miliku ki e whawhua kawa i ki he kau me mipa fo o ki whalealea. Ne mea i pehenia e ki pale mia o talamonu kakato ki he toko kau me mipa i toko tonu ko ini mo i whaamu ki a whingai aki lelei i he kaha o ki hatonga o ku tuuloa. Ko e koto whakoloa mo whawhie whia i e mahina ku kei whaipe hono toko ai kina mo hono whatolonga mai e ngā hi whatongia te whito to tonu o i tonga. Ke hinoi i ki he tangata mo i whiwhine tonga ko toa peta o te whito ki he whanau ko i kaha uia o e whanua. Ko e whakakoloa i he mahina ku taimu a ha mo he ofo i e whenga ke te whakamahino mo whakailo ke loloto mo mahinoange ki he tō tangata o i lorotonga ni aianga o i nofo whakatonga to tonu. Ko e toka ngahe ko kamata ke mōli ato e anga to tonu ko ia o i nofo whatonga mo nau ngawhata ki taha i he lahi ai hake mai i whakaraka e ko ngā. Ne mea e tahi ne princess CNG ka lato fui peka tuku aha o hifwake ne mai mua whao tohi i loa ko i ngawha o i whiwhine pia mo i tangata tonga i holokoli screen salo te i whao singa o e wike. I e ne mea, ko e whaamai tohini ke whaamama ke whiwhine mo i tangata tonga ko tonga pe ai mahu inga ke kei puke ngā iau wau tupua o i tonga pe ke ngā lunganga whakatonga ku whie mao ke kei tauhi. Nā ne mea au kia i ngā lunganga whakatonga ko ngā mea ke puke o tauhi pe iei me ngā mea ke tukuangi he ngā iau wau tupua o i whanua neongo ku kamata ke mole atu i ngā mea mahu inga ko e hau ai whakaraka. I ene pehe na ane mea ko pau ki tau fua wakai ki hono le leimo no aunga i ngā iau wau ki tauhi he kune hai e nofo ai tonga ke mau luta mo melino. Ko ngahi ahoni o tau wawe ke tuku e tau wakai pe mo mea whakakuanga mua. Pe a tauri aki o pehe to kua ko kuanga maamaini. Ko mau inga e o au tupua o tonga ko whaunga ia nofo he ko koloa ia o e whanua. I honori aki ha ilo me he kuohiri, ko pau ke iai hano whetongi, pea ka ikai ko e tau tufi holope mo ka ilu, o hoko ki e whaihala mo e whai mea ta e uhinga. Ko e mau lahi e hoko, ka whakawaiwai ha kautaki, i hono puke ai ilo ki e whaunga o e whanua, pea o hoko ori aki, pea more au pito. O ikai tau mua ngahi whakamatalani, ke whakakakato mo whakaiki e ngahi tapa kehe ki e ngahi ngawha o e kakaitonga. Ka au tau mua ke tokoni. I he lawe ki e ngahi tawha kehe o e ngahi ngawha ai tangata mo e whiwhine tonga. Kono uhinga pe he oku kehe ai ngahi ngawha ia ahou eiki, me he ngahi ngawha ai kakai. I he tau nofo, ki he mo oni mo e totonu e uhinga, e ikai
whai hahe, mauhala, pe ainoa iai. Te taunga awe aki pe, hanga lea ok mahino, hange koe whamiri, neonga ok mahino, ko nofo aka ainga. Ko ngahi o wau ahau eiki, ok ikai whainoa ia, ki whakahaa aki e lahi, haa te paanga, pe koloa, o hange ko ngahi ahoni. Pea ngalo lewa, ai uhinga totonu, koe ofa, lototo, tauhiwa, mamahi imea, moi whaka apa. Ok uhinga ai ngahi o wau, whakatonga, moi taka i whanua mahu. Koe ngahi o wau ahau eiki, ok whai ake uhinga. Koe nofo ai whamiri, moi nofo ai kāinga. Koe whioko taki whakatoto, moi kere ok whai ai e nofo, koe waa he koe tangata. Ko pau ke tau tokanga. Ki ngahi mea, ok tauhi, mo puke, me he ngahi mea fo ou, ok tau ohi mai, ok iai hono uhinga, moi lelei, o ikai hoko koa whakakawenga, moi ainoa ia. I he tau whenga ke whakatolonga mo whakamo ui, ai loto o tonga. Ok whaingataa tau te whito ke nofo muri, ka aku malawa lelei, i he whaunga whakapoto, mo whakahe ono pōni. Ne whaheni e toko ni puleanko o e kolisi Gonzalo te whulata whinau, pe heke he taha e kau whewhine me kolomotu ani kau i hunu whakatau watu e tohini ko mere whakatou, a ina whia mo maho inga ia, i he mai moa ola whautohi ke ni e taahine e toko ni e no a koi ki whanau o i lorotonga ni. I he mahu inga o e ahoni pe mono tala. Hange ko ia i he ahoni o ku whaifoki hono whakakakato a e tohi koeni. Pea koe tohi koeni o ku mahu inga au pito ia. Tau te whito te ulia pea mi hek ta whaaki a e kau whaiako mau tauhi. A whanau ako whewhine. Koe mahu inga o e tohi koeni. Kene toi o mai hangahi whakakaukau, pea mo hangahi makatuunga. Ke lawai e mau tolu kau whaiako mau tauhi e whanau whewhine i a pini. Ke ako ne kina ke te kinau tolu. Ai mea to tonu koe o wheunga pea mo whewhine tonga. Hono ulungaanga, i he ne whakawhotunga, i he ne lea, i he ne teu, pea mo mea be o kune whai, i ho tau pule angani, o kumahu inga au pito. Ai whatongia koe ni kua whai hono whakakakato e tahine pilinsesi, koe tau mua whokia, ho tau kolon, ko tau whonuani, pea mo e whakamamafa o kune iai ke whenga i ke pātolo aki, pea ke toe whenga iange ai whakakaukau, pea mo e loto o whanau whewhine o kumau tau i he kolisi Gonzalo te. Te whekumean ke lahi ange ilo, o i koe sio ke whanau e kahau, pea whakoloa e ahoni, koe hui koe mao e tahine ke whalahe ilo ke tau tuk whakaolo mo e ngahi. Nofo ke whamiri no tau hi hoko atu e kahau. Whawhiwhia e sio ke tohi, ngai mea bena te whiwhia ke te tau tāna ki mea ilo mau kotoa pe heni. Whawheta e ofa e otua. Whakeresi ko mau e ahoni, mau lawe ai he tāpuakam. Monu e whakoloa ko whai, pea ko ilo koe tohi lele eni ke hoko atu mo e whamiri, mo e whanau. Rotonga ni ne me ai pe tahine o whamooni e ngai tohi ne whakatau, ai ne paanga e te au ni manoa ai tohi whakatahia mo e whamooni e tahine, pia paanga e te au ka pau he gai whie mau ai whamooni. Koe ngai tohi whakatoa e te au ni manoa ne pulosi koe ni ai ne lau malirele iang e tahine, ke tāna ke paanga e hongo fulu me he tohi ko tā pe koe tō koni, ke ngai whakea ki me he pāi mo o ngā whihunga tonga hunga haapai me hake ai pēo kula. Kei ke ne whao e tohini i he lea whakato ngā o toki liliwai ki he lea Whapritania, o bulusi he tā uni e ka taha pāki tohi Sydney, Australia, koe Twinings Publishing. Me he whalealea o tō ngāna e tutu uni e eksea o he whalealea no pere whawhanua ke whakaroto whale pewe me aki ke lau whakanganga, whakaton tonu whika whā ki he ngā hia wanoa wawa. O kumatunga eni me he kole whawunga no pele whika wakoia o wawa o no pele tuila kepa,
ke wai whamawholahanga tonu atu i he o PF mea aki i he lao ko ini ke hike prepele ngesi ke he anga o inofo. Senori tatu i vai me whaiki ke tala noa ko ia. I he asenita whemea ake whalialea i he pongpongi ahoni, nei oha ke Minista Lao ka koe tokon palemia Honourable Samiu Kuita Waipulu, ai whatontonu ki he lao whakanganga ke ngai hia hua noa ua. Koe whatontonu koe ni i he kuputaha walu ke whatonga o aki ai lao hia, ke e tangata moe whewhine, koe uhi koe nā tula o ngai hia, o ku hopo i pia ngai hia ki angahala i hawhewhine, ka aku haa i he whatontonu ko ini, ke kau moe kakai tangata i he lao ko ini o ikai koe kakai whewhine pei. Koe makatuunga ai whatontonu o e lao ki ngai hia, koe uhi ko osi haa i tō ngani ai angahala i hatangata. Nei e kole me whawhawhunga no pele whikaua o wawau no pele tu ila kepa, ke whakaiki ki e ngahi makatuunga i whatontonu o e lao, ka nei pehe Minista Lao Honourable Samiu Waipulu o ikai ke whakapoto ke tuku atu i he ope ngai whakaiki ke ngai hopo ko ia i he ngalu ope, koe uhi ko ianga o i nofo whakatonga. Và koe consultation exia. Mea i whakinatula o ngai whira koe no hoko atu. E whima o ke mea me kakai o pele ngesi e tea mo hou eik ho tau whaleni. Ko stufa tau nau. Tau ngau e a kia. Ko whaila o koe tea. Ko amana ki ke whahoko atu pe. Whai aki pe mea koko mō mea ki ai e whakamatala whakamahino. Kau katoa whakamatala e au pe a. Ka tea ke iu lawa e au. Ka pau te mō lawa e mō tolu e ataha e whareni. Pani whai e ia. Ko mea e o maratunga e o kore atu ke whetuhuna. Ke tau tāri mua e ngai lao koe ni. Ka tau hoko atu. Nei kore pe whawhawhonga no pele whikaua o wawau no pele tu ila kepa ke whakaloto whale pe ai whemea aki i he kawingani. Kai kehe koe ngahi whemea aki i he ngahi asenita kehe whalialea e whakamawholahanga tonu atu pe ia i he leti o tō ngā. Ka e tok whakaiki ke atu whemea aki i he lao whakanganga ki ngai hia wanoa wa a muyange i he ngongo ai leti o tō ngā. Mai a ngonga leti o me televisione tonga ko Snolita tu i vai. O kuia i whakaamwe ngai kupu whikau aki una tonga i kina koe whi ai whawahapule anga ni whai i lope koe First Global Challenge. Ke teke mo whakaiwia ai tali ni te kuma o hi whanawa koe he mala e o saini si ke toi lolo toangi, ke hike ngai ilo mo i tau ke whi mau ke nau mao ke tokoni ki ha ngai whaunga o whi mao ai ke tau i ake mo whasi si e ngai we sia ku hoko ki ho tau ātaka i mo whililiwa ki o ea. Koe whaamuia whi au hini ai ni kawatu kei ai whanawa ko e toko nima mi he University ko ia Pacific tonga a tonga ni ki he whiau hini. I he whamatalai whai ako ka koe takia hi kulupu ni whulawatu mi tonga ni ko lo whentu pou, ko e whakaama whiau hini ke whao he ngai whanua halo pāti tene lava ke tānaki ki he laitaha, ai kasa ko e carbon dioxide, ai a o ku whamamafa eni ke ka veinga ko ia ki e whiririwa ki oi ea. Koe te toi whakakaukau ko koe whiauhi koe ni, koe whini ko koe whiauhi koe carbon capture. Ai whamamafa e whakakaukau koe whiauhi i he climate change. Hono ngahi e lo pati ko koe na e mauhanga koe whau. Koe ne hanga o whitawa te toi whakaukau ke ni hanga carbon o tātana ke carbon dioxide ke koe ea. Wā koe lahiange carbon dioxide i atmosphere kone matoluange greenhouse gas. Whatubunga koe global warming. Pero si te tui whakakaukau e carbon capture. Ai koe koe robot ko kena maunga koe whau. Kene he hanga o tāna ke carbon dioxide, na represent lewa ke whakawhanga e carbon dioxide, he whakifo i pū, tāna ui pū. Koe te tui whadongia robot i kono hanga o tāna ke pū, o whinga ke whakataha ki nao tō. Koe te tui whakaukau, te mau whiauhi, te ko hae lahi taha, pene poini ki hono tāna ki koe ai carbon, Neongo koe whiahui e ni na e whai o whate whito e mālohi i lo pāti tene lava o tānaki ke lai taha. Ai ngai kasa ko ia carbon dioxide i he ea, ka nei ngai aki pe ai ngai fo i polu. Ka koe whaamu ke hoko e ni koe to koni mo i whotutu whakaukau ke ngai whanua, pe koe ngai ngawe koe aku whai i ngai whanua o mamani ki hono tau i ngai hiwe sia topu me wheririwa ki o ea.
Ko e whiahi lelei eni mo whahistolia, i he marama ki kawa tongani i he tu uki mua, o nau whikaua i he whiau hini, me ngai whanua whakatoa i mamani e te awalu noa na nau kawa tu ki ai. O ki kai katoa ki kawa tu eni a tongani ki he whiau hini, ai a koe tawa keni e tolu e nau kawa tu ki ai, talu mihewa noa taha walu a noa taha hiwa mo e tauni. Kei ke he koe whanau wako ni nau kawa tu ki he whiau hini ne whiri ki nau tolu me he whanau wako, i he University Pacific Tonga i tongani i e waha ata o taha walu ki lalo. Ne i he toiwha mo oni ako i ni mangofuru mātolu ne whaaki atu i he whaosinga o i wike e tamapiri nisi karau ni tupo toa o luka lala, ma e ni i he whanau wako o i apia ko ngowe ko hango ko nau lawa ili lei e ngahi poloklama ako ngowe e nima o i ako anga. Ko e tumutumu o i o wau whailonga, whaaki whailonga ako ko i ni, ko e whaaki atu i he tamapiri nisi e uloaki whailonga mataitohi PA i e ngowe ke mau me apia koni. O whahistolia e ni ke ako anga, ko hika ngā hi whalalaka kua o kia i ako ngowe i apia koni whatatau ke hiki tuunga e ngai poloklama ako o i ako angani. Ko e whaiki ke taranoa ko ia mō wahe whanua tūpola. Ko e tamapili nisi ka launi tupu toa uluka lala, i hene whaki e toi whamu o niako mata i tohi e ua o i ako anga, ko e tumutumu ia o e o wau tanak tuunga hono ni mango fulu mātolu o i ako anga. Ko Bachelor in Agriculture, Level 7. Sa lesi, kau fusi, kau waka. Makawe wawau, ha te iho tonga tapu, o ta anga e ua. Pia mo mere, whakatupu loto, tupou. Kolomo tua, tonga tapu. Mata aho, hatua, mo o nua ewa. Ko e ongo paionia ia e uaki polokalama ako mata i tohi e api ako, ai ako tumutumu ia o e wau whaki whailunga ako e ako anga ki he tauni. Ko e api ako ngowe ko hango ko e taha ia he api ako maalungaangi e sea spesiliana tātaina o tonga, o whātau mua ki ono tofa hala whanonga ma en ihe unau whihoko atu e nau ako, ki ako ilo o e ngowe mohono atakai, ka e behe ki ngahi mea mo ui. O whahoko i ngahi polokalama ako ki he kehe e nima. Ko e tohi whamoni ako i he ngowe levolo tolu, pehe ke tohi whamoni ako i he ngowe levolo nima. Ko e diploma i he ngowe levolo nima, mui whakailonga maalungaangi diploma levolo ono i he ngowe, ka e pehe ki he ako mata i tohi i he ngowe levolo fitu. Ko e ngahi polokalama ako ni ne wikia ia he tamapili nisi kalauni tupo toa uluka lala, o whatatau ke whelawei o ako ki he ngowe, mui ngahi palani tu uloa e whanua, mui siasi wesiliana tātaina o Tonga. Ko ako mo ausia wikai ngata pe hono lerei maki motolu pe wo siasi ka lerei ma tau funua ko toa. O kamata me whelawe e ngahi tau mua mo e whututu ngā ue. E paran ngā ue whafunua koe a tonga ni ai iloa koe TSTF mono ua. Ko e ola ngā ue ua poin wha o kune whemau e tau kako he hoko mau pe. E kotoa e te mo ui pe aonga ki e tau kakai. Pe ko hangai whenga mari e ki muri. O koutu whelawe i tonu ia mo e vision e Palestini ako. Ki ako i kotoa e whanau e ngai familia siasu e siriana e siasi pe. Kono teu ki nau tolu ki e toenga e nau mo ui. Ki e ngau e aonga maho tau kakai i a olunganga whakarisiane. Ko e konga ni e ko mea mauinga o pinto en ki a bakon mo siasi ko ngau mauinga o mo whakahoko ki e tau whanua ki lawa wa ausia e ola ngau e ua poinwha e palan whanua whikahoko me ako. Hange pe mo me ai e kai ki lawa e ausia e tau mua whakatoa ai ako kono pautoloaki whakalakalaka e ke wharekese mo ui e taha kotoa kai ki tau fufua whakakato e ngau e ola a ngahi ola ngau e ki mua. Ne toi mea e tamapili nisi kalauni ki whelawe i o ako ngowe he api ako, mo i tu unga hao mo malu wha mea tokoni ai whanua. Koe malu e tau mau mea tokoni me ngowe. O pehe ni koe lahe whenga mari e ngau e tori koe ki muri. Neonga ngahi lerei. Kau ku more ai kakai ngowe. Pelahe e whawhalala ki e whakatau mea tokoni koe me muri. Ko mo wako ni, o ne whasisia e ngai more ko ni.
o whakawhanga maria e atua ni e ki a nao atu I muri. Pea lawa rewa, ke tau mau mea I ha whunua ku maru, ma maulota mo tu maria e whoki. Hau pe ke taimi o toa I kua whatamaki, hange koe COVID, pe koe mo ngā whi. O ne tau whia ngahi whingawe aki mo whiwhatau aki ko mo muri. Ko e wiki ai e tama pelinisi kalauni e whalakalaka ai ngahi polokalama ako e ako anga o whakatatau ke tu unga e whima o ke whakaivia e sektoa e ngowe iho tau whunua. Kai kehe koe tohi whamoni ako ni matolu ne whaki a tokonaki koe tohi whamoni ako ai e nima ma ai ni ihine na ulawa e lei ai polokalama ako tohi whamoni ako le volo tolu i he ngowe pe a toko hiva I he le volo whaa. Toko hongo fulu mahiwa I he polo kalama ako diploma level 5 I he ngowe. Toko hongo fulu mahavalu I he polo kalama ako diploma maalungange level 1 I he ngowe. Pea toko ua lewa I he polo kalama ako mataitohi I he ngowe level 5. Viliami fangufangu havea. Futu e ua. O kia e whotutu ua ako anga ki te whalahi ni ngahi polo kalama ako he tau who'u. Ai ni whahai he tangata eiki pule ako e ako anga ka koe Palestini ako e saswisiliana tātai nao tonga. Whai whikau to ki tā te vita hala pale whau. Ai polo kalama ako who'u mo ngahi langa ngau e whahoko e he tau who'u mai ako anga. Keu ke kamata e he tau who'u wafe maua tolu. Ai polo kalama level oua I e whahi manua koe koe poteri. Koe programa menu sila, ka toni mai I he pankea mamani. O te wai ako tutuko ke langa, mo whakanau I ai whale whakatutolo whakasainis, o e ngoe mo whakamonu manu. Koe uho ia o ilo, mo ako Oha University, ke tuu he kolisi hango. Nei toi whahai pale whau o kau ke mata I he tau who'u, ai kau ngau e who'u mai api ako, hili ai ui e whikta ke konfelenisi hono hiwanga fulma avalu ai saspisiliana tātaina o tonga. O kau ki hene pule ako who'u ko whai whikau tolu tāwhisi hoi ko hiki mai e me lakanga whatiu talahi e kolisi ko tupou. Ko tokon pule ako who'u ko whai whikau vilia mi vea ko hiki mai e me kolisi ko sia tautai, kai pehe ki he pule whaama who'u ko whai whikau isileli lātou, ko hiki mi hako malunga atu pou. Lolo tau ni ko apea ko ngoe ko hango tu I he vai whanua ewa, pa ui he toko ni mango fulu manima o kuna lolo tonga ako I hako anga. Mahino pe ko toko lahi taha ko e whanau wako o kuna fula watu me ngahi vai whanua kehe I tongani mo vanuatu, ai ako e nau ikuna ko eni ho nau whai longa ako ni kai ko a whinga ni whai ngofua o whatatau ki ngahi pole ni nau whianghangai mo ia, o hange ko e whamala ala, a he tiutalahi o e apea ko ngoe ko hango, whai whikau, te vita eukaliti. O koe apea ko ni whoki o kuiai e whanau ako whiwhine, mo e whanau ako tangata. Pa koe taha ngahi pore o e apea ko ni, tau te whito ki hau me ngahi o tumuatu, nau tolu hau mi wawau, nau tolu hau mi haapai, mo ki nau tolu ku nau wholau mai pa mi Vanuatu, nau kau mai he pokalamu ko ni, ta tau pe whiwhine mo e tangata. Mo nau tolu, nau wholau mai me I tonga eiki. Tu kehanga o ni wā, mo ki nau tolu o I whunga whunua. Kono whainga taa koe mawahe me api. Rahe whanau ko mau talanoa, koe pore whainga taa ia ai mawahe pia me api. Ka koe uhi koe mahu inga e kawenga, pia mo e teu tangata o kuwhai, o kumalawa pe ke hanga e he kawenga ko ia o whakaivia e whanau, koe uhi koe nau amanaki le rei ke o nau kahau, ke nau nofo, ke whai ai a ko, o hange koe ngahi whakailonga, ko lawa hano whuaki I he api a koni. Kai kehe koe apea ko ngoe ko hango, whahak whatungi ai e kau ngau e toko tahaua, kau ngau e toko ni e toko fitu, mo e kau ngau e whatau kei o e whama e toko ono. Koe o wau tānak tu unga e kolisi ngoe ko hango ni whahoko ia I he seaspesiliana tātaina tonga o honua. Mai ngō ngoi le te omu television e tonga, ko au wahe whanua tu pola. Ko e fia ka ko fia e whanau wako e ako anga Stonga Side School,
Ia malama ke na mamata tonu ki he misi ne whai kei na whakaamu e ngai taulahi, ke iai hawhitu upau ke whakakato kia i na wako. Ko heri eni hono whailonga i e he eki palemia ka koe minista i a putu ngai ako mo ako ngā weho kawa miliku, ai whale fo ma ai tonga side school i e a whalai te wike kōsi. Ko i apia ko fo koe ni utu uia i he api mataka i ha velo. I mea e eki palemia hoa kawa miliku, ko i lava kato eni ngā webia e whoki ko tonga kiai ai ako i ako angani me kalastaha ke fo mua, o ako i apia koni e tō site o i wikini ai ako hapongpongi. Ko hiri eni e mo vete holo e ngahi kalasi o wako ki ngai wheitu ke kehe, i e ngahi ta o lahi, ka ako whenga mali e eni whataha e whanau o wako ki ha wheitu upe e taha. Ne mea hoa kawa miliku, ko i konga kerekere koeni ko langai ai apia koni, o kia i whakaamu e hoko atu ahano tutu o i māma mi ai ke māmangia mi ai whanua whakaloku fua. Ne kamata ke rie kina ai apini. Pe hange ka more amanaki. More amanaki ke hawheitu ke langa ai tonga side school. Kai maari ai whainga maari e ai apini. Ahoni. Ko lau tamu ai ako angani. E tūnga api ne mo ui ai whanua he kuahiri. O kei tonu mia ai ngai koroa mauinga he apini. Ko toi fusifuka ai tonga side school. E kei holoi tangata ai tutu e māma mei he ni. Ke māmangi ai whanua. Tau whawhitai. He taimi, ko tofa mai ai. Ahono wheitu, ke hoko ai o mooni ai e tau misi. Rotonga nini whahaheni e toko ni puli lahi e potu ngawe ki ngahi ngawe la lahi e puli anga te vita lawe mai. Ko e whaliako ko e niok whi unga hano loloa mui mita e hiwa taha te smari hiwa. Pea ko hono mau ku puwha katoa o a o ki whali tolo ku mita ia e taha te smari nima. Ai koe mau kupu e fwoi loki a koa tātāpe o ku mita e walu te smare walu. Ko i alia pau ngāwe koe ni ke no langa o i apia koni ne ka matai e he aho tahano o me o whaamu ke ka kato i he mahina e hiwa, ka anai lava kato pe eni he mahina e nima, ai ni langa eni e he kautaha langa asia ina koe taxing construction. O kwe unga moe paanga e toru te smare hiwa miliona e maho inga whapaanga o e whale a ko tonga side school na e langa. Pea tau te ngai po pula i whamau angalahi ai ofisa kastomu malolo ko Paula nei toko. Ki he tau e ono ngai po pula whilawi eni mehia ki hono mau pe kono hutai whakalamai eni o e aiskalami i ono awhino ngiano furu maua pe heke ngai mea tau tai whakalao i hapuha nei whakafulau mai mi Amerika i e tau anō tahiwa. Ne doi tutu unheni e whakamau ke toloi e tau e taha whakamui me he tau te ngai po pula i e tau ewa i ngai mga tuunga. Ai e koe tau pe e nima i ngā we i e nei toko i he piri sone e hua toli. Ko e whaiki ke tarana ko i amu Alice Tupo. I siulai o tau ni ne whahana ia i e whamau laki niu, a Paula nei toko ki hia e ua i hono humai me tople anga ai aisi kalame o noawhi o nongeawa no ua, ai ne maweni e he kau ngā ue pot ngau kastomu i he puha nei whawhalame mi Amerika i aho taha hiwa e pelere o tau anō taha hiwa i he wafu Queensalo te i mawhanga. Ne tari halaia ke no humai ngā hinau nau te whalao ki tongani, o i kai hanga hi lai seni ki ai nei kawai lai folo e taha koe pistolo e ua, mo i ngahi maha whetolu hiwa. Nei tau tea ia e whamau niwe a hawa taha mahina ni e whamau angalahi, lea ngogo osi ia mi hono laka ngaka ko ia ne whamau i e hoponi, talo ne kamata mai. Ia pe saha tolu ko ia o i tau te au kai ki mua pe tok hoko ko e hia ko ni, ke ofisa custom maalunga maalolo ko ni e tau wanoa tahiwa. Nei talo e whahok whatongia mai ai ofisani i he tau e toluono i he potngawi customu me te kia i peke i ai hamele i hene ngā we. Ne pehei ofisa malu i angalele i kune toka ngā i koe nei toko, koe tau le whahoko i toko tahani o ngohia me te kia i peke ne toi whahoko hahia ta tau. Nengo nei keike ne toi whahoko hahia i he waa taimi nei malu i ki tu ai kai whahoko i hopo, kau pehe e he whamau o koe keike haa mai ha loto whato mala ia me ia nei toko, o kei ha loto tau tea i ngā uhalana ne whahoko ke mole ai whalala i ka kai e whanua me iai, koe tō taha ngā ue whapule anga maa lunga.
Ko e ngahi koloa kone humai mi topulea ngana e na tula mātu aki kovi au pito. Ko uhi ko e lahi ko ia e aisi nei humai. Pana e pehe ai ke hilifaki peha tau tea maa ai nei tolo i ka katoa ia tau e taha i loto i tau e ua i ngai mātu unga. Ka kehe ko e whaitoko na tapuna i tutuni ke whaauha e putungai polisi. Pe ko e ngahi mea taun mo e maha fune awe lewa ke whamau a ngā. Ma e ngonga le te o mo i televisone tonga go Alice Tupo. Mo pe tau maa vai te toi wakaingi peheni ke ngahi ulo i ngongo. Whawhuaka wa i whalea lea e ngome mipa fo'o ke kapiniti mo i whawhunga kakai fo'o e taha ki whalea lea. Me ai tahi ni Princess Century ka lato fui peka tuku aha o hifwaki ni mai mua whautohi ke ngā whae whiwhini pia mo i tangata tonga peki ni whamo oni e ngai tohi ni whakatawa tō. Pea me ai tama piri ni skala mi tuko to alu kalala o whake ai uruak whailonga mata i tohi i hapia ko ngoe ko hango i whasinga o i wike. Ko e une ngongo whaloto whanua pia ki e hawani, mo i leti o tonga ulaki mo i waka ma whoki televisone tonga ki e hawani, o ge whaka amuni au taki kotoa pia ngā he ngoni ki roto whali kotoa pia. Whamalot ki huita kei whi a mai ko Lilian ni polu tele ka mōne.